Anyang laki din! Da kayo matgahim nana, anya tigatangan nyo. Ay kwa, gumatangak man iti small size a diaper di na. Diaper? Apay naganak gaya mo ni Lucia nana. Wan, naganakan iti sa badupay ah. Ay, kastaya nana. Kat anya nga iti anak na. Kat tao ah, alangan mo't abakas. Ay, si kakit di mo't. Ay, ninana mo't, agang angaw kayo manin. Kat tao at talaga ah. Ti damdamagak, no babae wan no lalaki ka di ti anak na. Ay kwa, babae ti anak na. Iso a sunshine tinagan na. Kasta ka di nana. Ay, sana all adi nga ron no kasta. Ay, aday ta ka man na nakunakaon. Aging ka sana all kalaang. No apay nga men nga awan ti aramiden nyo kinilakay mo. Padasan nyo man nga men ti mapanagpa-check up. Bareng masungbatan day taparikot yaw. Wanto nana. No addan to umdas nga ornong mi. Amam lakay. Imay gimatang ni nana turing itay iti small size a diaper. Ha? Kasta aya? Wan lakay. Naganak gaya man ni Lucia iti Sabado ka no. Ay, nasayatang ron no kasta bakay. Anya ngay kano di maikadwa nga anak da. Lalaki manay. Babae ka no lakay. Iso a sunshine tinagan na. Ay, naimbag pa ni paring bilay. Taduan ti puto na jaw. Ha? Kano mga taya, madanta iti anak bakay. Ay, jak masungbatan na ita sa ludsod mo lakay. Panawan tulatan ti makaibaga. Unayin ay ati kasta. Manon atawon ti naglabas. Manipod nagkalaysada. Nung maging nga ita, awam pa'y anak ta. Ay, lumakay da taon jo. Anya ngay nga rod lakay. Agaanos ta kadilat ta. Saan ta kumamapukpukawan itinamnama. Anya nga tamari no padasan nyo mo ti mapanagpa-check up iti doktor. Ha? Di ngay kalaingan a doktor ti papanan nyo. Tamno da serbi na nga gastos kayo iti dakkel no bilang laeng. Un mare, dahita ti plano mi ita kinilakay ko. Manayunan na basit ya urnong mi, mapan kami agpa-check up. Una nga min, bareng matulungan da kayo iti parikot yo. Ay, sapa ilak ko mamare. Bagi milatan ti umapapal, tunggal adamadamag mi anaganak. Ha? Inaramid mi mo't amin akabaalan mi. Ngamawan lata mare. Ngamare, amangan kit di mo no saan nyo pa nga impadas di kunada 69. Malay mo, iso ti sungbat na day taparikot yu mare. Anyat kahit mo asawan. Padasin nyo mare, ag 69 kayo ngamin. Awan dakas na no padasin nyo. Anya laki din aya. Kano kas tater aramidin mi idikin ni boyfriend ko. Iso dandaniak na si Kugan. Anya? Anya? Day tatim, baga da dya baklaking ka bakay. Wan lakay. Kasla saan ta pinadpadas nga agpaiso dayjay ah. Ha? Awan mo't dakas na kat no padasan ta. Ay, si kaki di mo, bakay? Alam mo tin alakay. Awan mo't dakas na kung naktumat. Alamang nga raw. Ingka mga raw agdikaws. Kalpasan na padasin ta mga agpaisaw. Anya? Padasan ta itangay man aldawan? Ay, kawin na. Abay, ada pilpil yung tikwaya. Unay mo, uray sardam mo no malaldawan no makarik na sigilat ta. Pumalakapak oh. Anya? Mala, ingkag di ko sumakay. Paspasam. Iso ka no, tinsuro na dya baklak ni bakag ko paray. Anya? Ni bakla? Iso tinang isuro iti 69 paray. Paray, inaramid min ka ni bakakaw. Wala tamay. Sapay, every 4 hours ngayon naramid mi ti salba ka 69. Wala tamay tiyo. Ay, patin niya mga minda dya bakla. Kung mo ilan no experience daw.
Anya nga iti muna mga minda jay mag. Ha? Ti kasayatan nga ramidin nyo pare. In kayo lata nagpa-check up iti doktor. Iso ti makatulong ka na kayo iti dayta parikot yaw. Ay, winto paray. At tula umdas nga ornong mikin ni bagakaw mapangkamay. Una pare. Sana kasta atong palbiling kayo iti bagbagada ka na kayo. Nang runa iti dayjay abakla. 69 nga ibagbagana mo dayjay. Oho, salbag kayo day. Bakla, apay nga imbagam kano kin ni di na nga 69 da kin nila kayo na. Tabarang iso ti sungbat ti parikod da, maadaan da iti anak. Kat pudnumat, anya laki din aya buyong. Anya, sika talaga, tilay sursurong mo't bakla. Ay, san man na jay tilay sursurok la. Pinadas ko nga rod, di iso ti isurukin ko na. Anya, ay makakita kan sa akin di tistara. Hoy, boyong ha. Tamnoan mo man niya. Idi saan kami pa nag-break iti boyfriend ko ang nakagugwapo. Kanayon kami nga ag-69. Dandan niya nga na sikugan. Ngam, ay na, nagpilsak for safety. Iso asana ka nagsikog. Pangasim man, tasaan mo, dadaulin tel daw ko bakla. Sikog nga ibagbagam may, salbag ka. Ay nako boyong ha. Basta makatulong ti 69 ko naktumat. Iso nga isumot ti insurok king kwa na. Malay natin. Iso ti sungbat ti parikot da. Sana ya, kanya lagi din. Nagadungay mbagam. Ay, di ta ka man langay. Anya, 69 ten suro na dya abaklakan ka din ha? Wala na. Ay, inaramid niyo matan ngam awan latamad. Aniya, kaano kami mat nga taay ha, amadan iti anak. Manong matan atawon ti panagururay mi nga agasawa. No awan epekto na day 69. Amangan mat no doggy style te kayat na. Anya? Wandi na. Awan mat dakas na no padasan nyo nga amin kat. Nana. No iso ti sungbat ti parikot yaw. Di nasayaat. Kasano ngay matay ta doggy style nga ibagbagayo nana. Talaga saan mo pa nga amaw. Ngam siyak abakbaketan. Ay amok Mala. Dumngag ka. Lakay, ada good news ko para kin ka. Anya mananday ta? Bakit? Naibagak ngamin kininana turing, ti maipapan iti 69 na insuro ni bakla. Kanya ita. Naku na kanyak, ano saan ka no nga imipekto jay insuro na 69? Mabalin ka no pa nga aramidan jay doggy style. Anya? Doggy style man nga. Ay una yan. Nagadumot nga isuro-suro na bakit? Lakay, awan madakas na no agtungpal kan aramidan tati isuro-suro da saan aya? Una yan ngay. Awan dakas na. Lakit ti iso ti sungbat ti parikot ta amadaan iti anak. Ay, imbag ano, sana ka maktangan nga ta. Sige matan alakay. Di ka madanagan ta insuro mat ni nana turing no kasano nga aramidan dayjay. Anya? Mala, mabait lang tayo nakagdigos lakay. Isurok kan ka, ti insuro na kanyak. Oh, salbag mo. Daya bakit? Nay, asino man dahitan na bakit paray? Daya man abakit to rin. Oh, Apaya paray? insuro na ngamin ni bagakaw. Nakunana, padasan mi kano ti doggy style. Inaramid mi ngam, awang mulat ta. Salbag kinay. Anya? Ni bakit toreng? Iso tinang isuro iti doggy style paray? Ay una yun. Anya laki din paray. Ni bagag ko mga min paray. Kunana nga, awang kano dakas na. Nagtungpal kamay. Tanya ang mumin, isos ti sungbat iti pare ko. May amadan iti anak. Uri may sala ko maparay. Ay, una yung paray. Idi na minsan, di baklang agraraman tinang isuro kada kayo iti 69. Sa ita, ni bakit toreng tinang isuro iti doggy style. Ay una yung ngay. Anya laki din paray. Hay, awala ta mo paray. Tungpal biling kayo talagang agasawa paray. Nung atangamin ti tungpalin niyaw, kiti ibagbaga ka mapangkayulangan nagpatikap iti doktor. Tamay mayat pay. At least, nga da may tulong na kada kayo ng agasawa. Ha? Ay, apo aya pare.
Patpat yun to mo na kita doggy style kas kada 69 nga sorsoro ti bakla kang bakay. Ay, anya laki din paray. Ana, apay pudno ka dito na ibaga ni bugsot kanya. Ha? Anya day ta? Insuro yo kano kinidina nga ag doggy style da. Tabarang iso ti sungbat iti parikot da nga gasawa. Aywan, pudno day tabuyaw. Insurok tamok nga effective. Anya laki day. Ay na, may effective pa kayong nalalaman nana. Kasano yung mga naibagangay nga effective, nana? Katsimpri pinadas ko Ay na yan buyong kaslasaan mo't mapagtalkan day tiropak iti kasta nga imbagam. Ni na naman. Kaya't yung asawan, aramidin nyo pa yung laging gayta, tikas doggy style, nana. Katuwa na? Uray damagam ni tatam ikaw. Bakit kan lakay kami? Ngam aramidan mi pailaang? Ay kunamsa. La! Ay, una yan, nana. Sana all. Iso nga iso matin surok kinidina. Gaputa, proven and tested ko naman. Ha? Iso anaadan kami iti upat nga anak. Gapo iti doggy style a position may. Ay, Ano yan laki din. Iyay. Oo, apay akas na tilang mare. Kasla binagkat mo mutin ti lubong kapoy ti kasta alangam. Ay, malidlidayak nga rod mare. Ha? Inaramid mi matan amin akabalan mi. Agraman dagiti insuro ya posisyon mi ngam awan latamat. Anya? Amin nga insuro yo. Inaramid mi every 4 hours ngam awan lata. Kasta ka di mare. Amukon mare. Amukon! Anya day tamare. Ay, padasin nyo ka di mapaniyayan nila kay Iko. Masigurado ka matulungan na kayo dahi alakay. Ha? Damag ko ngami nga adun ti saan ang makaanak ang natulungan na kat. Kastaya mare? Wan mare, ipiktiv ti sursuro dahi alakay kung naktumot. Ang mga no saan lang amay sa wano dua ti agbalin nga anak yo. Ang mga numamindo akambal o di upat. Wan man nga rod mare. Inton bigat matlaang, mapanak ija ni tatay ko. Anya? Mapan kay dyan ni tata, ikaw ko nam. Bakay? Wan lakay. Awan mat dakas na no bilang laang saan aya. Ha? Mapanak man, tabarang makatulong ti ibagana. Awan mo ti mapukaw kadatan no mapanak. Ala, ingka nga ron tadamagam na niya ti kasaya, tangaramiden ka. Tapno madaan ta iti anak, bakay? Wan lakay. Ay, wangayam. Asino tinang ibagaking ka mapangkaking kuana? Ni bakla. Ala, inakon lakay wan. Sika pay lang ti makamu dito store. See you later. Ay, naimbag nga oras mo, di nabalasang ka. Kastamot kada kayo, tata. Hanya ti maipahay kuking ka. Imayak, tata. Gaputan na damag ko ngamin, nga adda tinatulungan nyo akas kada kami amarigatan amadan iti anak. Ha? Agsalod-sodak la ko ma. Noan niya ti kasayaatan nga aramidan may kinilakay ko. Aging ka ngamin ita, kat awan pa'y anak mi. Manumutan at akong tinaglabas manipod nagkalay sa kami. Kastaya. Aday suruking ka, balasang ko. Isaw, teramidin yaw kanila kay Mau. Anya day tatata. Kastaw, no agkay da kayo itirabay. Ibagam kanila kay Mau. No adaramidin yawn. Mangibarikay si ti adu abat bataw. Anya? Ipiktape na jay ko nagtumahit balasang kaw. Basta tungpalan nyo timbagak. Hawan imposiblay. Anya laki din.
Kasta timbaga naking kangaramidin ta. Bakit? Wan lakay. Inkan na iji karayan nga rod. Inkan mang sapul iti adu abat bato ta ibarikas mun. Anya la postura ko ngay nga ta. Bato nga. Awan dakas na lakay no agtungpal ta itimbaga na. Anyat amuta ngayon no isundisong bati parikot ta. Alang nga rod mabilang tayo na ikarayan. Naagkita iti bataw. Tayo suti barikas ka. Anay ko lakay. Anyan da ito. Apay nga nagsakit mo tan nagitabat bato. Nawarwar mo tinag iti tali na iti bataw. Naitopa-topa mo di tayong Europa mong bakit. Anya? Nagsakit mo tan lakay. Awan, napugsa na ito istro yung galok ko iti bato yaw. Anya, ay unayin ti kastoy. Imbes nga agaramit ta iti tao. Saan mo ta nabukol-bukulan hak? Ay, salbag kayo de. Ala, bumangon tan. Agasan na ito'y bukol ko. Anya, bumangon nga. Ay, huston lakay. Nagsakit na nagiti bato maitupto pa dito'y bagbakik. Ay, singarot bakit? Mabilang, tabiro kag di first aid kit. Ay, paspasam lakay. Nagsakitan nagiti bukbukol ko. Ay, oo na yun, pare. Tungpal bilin kayo talaga nga gasawa. Anya lagi din na ya. Ay, awan lata paray. Nagkuna kami nga mangitali kay tiba bato sa mo inbarigas ti tabagbagin baray. Numadama kayo kani bagamaw. Ay, salbag di baray. Tila ada nga naramidin yaw. Ay, paray. No kumaray ta kinatungpal bilin yung agasawa. Kit di imbagak ti tinungpal yaw. Ay, nasaysaya at pa'y kumahaparay. Ha? Imbagak mo't idiking ka, amapan kayo langan iti doktor, pare. Taiso ti makatulong kada kayo, iti parikot yaw. Ngumsan mo, tada kita, awan sir-serbi na ngay, bagbaga na ti tinungtungpal yaw. Anya nga ita, ura na nabukol-bukulan ni baga mo ka po, iti bato ngay barbarikas kin intaltalim dita bagbagay baray. Unay mo itan paray, anya lagi iday. Ay, pari buyaw. Idi damaw. Tinungpal yaw, timbaga di agraraman na bakla. Si Maruno ni bagat toreng. Sa itamanan ni tata ikaw. Oh, may samot at tila isorsora na mo na jalakay. Da kayo mait, paray. Tungpal biling kayo mait. Anya laki day. Ay, awanin na talaga tinamnama paray. Adda tinamnama pare, no doktor ti papanan nyo. Sana nagiti bagbaga ti salbag at tao. Oh, makita ma pare. Imbis nga garamid kayo ti tao. Nabukol-bukulan lang arot ni baga mo. Ita, nanayunan ti parikot yo, paray. Ay, una yan, paray. Anya laki, day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.